perlok ngan pen EAP section tangan pen EAP kemna ban R square lana ban bu lagi XML dah kebasuk ngan pen EAP sa grade kena ka 4.3 grade kata sign to plus sa ada ka video kena himur ban bu saya berkir liang rakta select biang kena ke baca sign to effect ada solid hot dan select sign to smart stem ada ke rong black sebab tu kena select kena kamu tu telepon saya kena ke bahas jerang sebentar detek tu lihat lantai tangan air tangkat tu sa ainu plus saya ketuka square sa penhat macam tu sa bak tu kenam selesai kot tu selesai kot selesai kena warna tu iPad agak rongli tang ai tang kata baik kalau kata select biang akan ke square sat effect at biangnya sulit hot jenis sulit saya itu snap stem sabak tu kenam saat biangnya strip hot jenis strip saya itu snap stem select oleh strip saya itu color saya ada ke stem những ai tăng 0 pen kendai những ai tăng kata những ai tăng drill spa drill pen san ai tăng kata sana kane sign to plus selesai kemat select presiden tang ai tang terus pak drop hell ai tang kata terus sabat baik kalau nanti sign to plus sign to text những ai tăng live R selesai code
Saya berkeliar gitu. Saya baik ini way pedang gini. Saya rak baik gitu. Selain biang kenaikan square, sign to effect, sign to, saya group effect, select pada kini XML, sign to passive effect, to I biang to way, to, baik dalam thing. Awak dengan hikaya pi dekat basuk ban buat kini XML, karena ban art kini square, ngai ba pila setu ngai ba pila TP, ada benang ni se expert, ni se sempat, kublas